halaman kakabsat kinigayam. So diaman tayo man kini Apo Dios na nadanon tayo dito Barangay Elizabeth Marcos, Ilocos Norte. Nagpress ko nga lugar kakabsat, nagasidag iti banbantayan na dahil tanay banbantay na tanay numano lang hakbang sakbay nga makadanong ka asidag dito itikon ko na tayo nga falls datay nagpintas nga pagpasyaran nga pagdigusan di kun ko na tayo nga Madungan Dam kunak kuma nay kita nyo nagpintas malugar dito Elizabeth Marcos, Ilocos Norte. So God bless us all katakayamin namin mga kaibigan ko dyan Luzon, Visayas, Mindanao. Musta kayo amin dito Ilocos Sur, Ilocos Norte. Nagiti ka-viewers tayo dito. Ket ti Apo ti kankanay nga tumulong gan mang bendisyon kada tayo amin. Handa kami tatta dito Elizabeth Marcos, Ilocos Norte. So aday ti nagawis kada kami dito nga nasenged unay nga gayem tayo. Ka-viewers tayo nga imay nagpaawis kada kami nga umay kanu mangan mabalin nga pa-blessing siguro nga may tawag da dijay kakabsat ket padaya pa-blessing padaya dijay wat ayan ni Isabela blessings at pa-blessings blessings iti panagyaman balagi nagrunaan at salon at tumunggal may sa kada tayo kakabsat so dijay iti kun na tayo nga kang runaan blessings kada tayo. Ayan kanayo nga panangilis iti Dios iti dagas ken pegad sakit magasan tayo lagi nga pamati iti Apo. So di kita iti kang runaan nakakabsat kinabalagi iti biag kinabalagi iti salunat dayta iti kang runaan nakakabsat nga adta kada tayo. So intay gorod makidayan kakabsat ken gayam. So da kami dito ditoy Elizabeth Ilocos Norte. Da kami pa jay damo iratay Santiago Ilocos Norte matlaing kakabsat. So jay damo nga napanami. So God bless us all katakayamin namin mga kaibigan ko diyan Luzon, Visayas, Mindanao.